your might be put the motion, gone away. Jumbo your might be put the motion, gone away. 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 Shalundang yan video tono wa shalundang bung yan video tono wa shalundang bung bisunu Uganda mai wena có lâu nữa đâu có cơ nó bài buồn về điều và say giờ có lâu nữa đâu có cơ nó chịu về điều và say
galwa lamina ye dwayo Captain galwa mo lami kurun dwayo Ki jogbe yor majdu kudju musho gana wedu Peter the your majdu kudju musho gana wedu Welcome to Banjo, Paralunda. Kunda wen, Ya Maria, Wanner Mama. Salam alaikum yenyar bantiyodia mere yendial mani mayom salam alaikum Salam alaikum yenyar bantiyodia mere yendial mani mayom salam alaikum Doran Shaga Oya Maria Nerma Oya Maria Ner Baba Oya Maria Ner Baba Oya Maria Ner Mama Oya Maria Ner Mama Oya Maria Ner Baba Jambe yor majdu kudju musho gana wedu Jambe yor majdu kudju musho gana wedu
Makal de your might because the motion gone away. Makal de your might because the motion gone away. Makal de your might because the motion gone away. Peter be your might because the motion gone away. I shall down and be your I shall them boom and be your I shall them boom be soon Uganda my way down. Mano ga tiang en gai bul knas news network chalun jok nyok entiani ke ngik kone man Saturday chiang wala ka a good time kune mteram gor ba ji abu right kune majority of 90% of the people chicken letter wale one kondi alkowes magalong en balun jok right tiku area and gul badung bel balat en bandung South Sudan so raja ken issue krore Rambia join your shelling cage pendant could be you gwije, and then you be you been a math, wait a little bit, maybe 5 to 15 to 20 minutes. Take by a little bit, and then you have a wild benedial you allow Kuram Gurban, which you write Cajun topic, may write con maybe the well insecurity area. To con insecure can insecure can and cordial year the con Jakon attack the Gambela, Ethiopia, and then many South Sudanese young, Yanwa Kula Center of Gua Jakon Nathan Nangdi Lonke 2013. And while Banarika Tongnas, Ku Banala Dial, Tilat Conga, Kinlat Garon, Rebanaga Benua Kale, Kenyam, then everything, Batuk Kadungambela, Kadungambela, Ngode, take a very normal, maybe still a critical condition. Shraitin pan tini wa raitin jom ke lo shraitin a long tonight ba high percentage but like gambela and then the less percentage but like
dung South Sudan. Ke bas dia la to kontin. So, shi mangai kona pai graduation ke high school got ke college ke university across the world got the word altin ngai kona chi kona tung nen ke weekend. So right now who got graduate high school. That's a good one. Tana be graduate ka 2 year in and ka 4 year maybe more. So that's some go along. Mat kon krik dial kon galing ni siang a lot of setback going na gar graduate loina we are not so kan dial chineshir kon latin tel kon long ko de mi yewo ka tel kon long ko de mi go de wo bo anything take a guard so rik dial and pace kon ka jogo me kon ga kon ni dit and then before boom kon dial mi ko rek kon ling coded DR identity yung want any a human creation. Check it to work a natural cause. That get could be happen. Qua created could net take native by ye key and weaken it can take a depopulation process. Jarelaka native here which could can take a power we want could they will decide. Could name to sugar bone one along, but tan in reduce in direct way naga so the token dia link on yang ik dia na ngai yes ik dia ne dia dul wal ne dia kan mek so tel loidan kan la gar graduate we are con at the same time so the token dia in the state of nature and a community ko pace ye konkoro so malalat ke generation mi do to ko ye biar boom ko jenta at the generation dia kan land ke long time no tuk nuer ajen chiang ka in case mi na nye na nak yet kono do ko ken la boom rodien ko binaw ka new area ba lat ba tok chiang na bong je mi shi te ne yeden long so to kan dia bina boom ko na ne dit sing ni chiang la jare la ka ne dit ko ne mi shi ko na chabaret ko ba ber ko be pana ba long la ja gur ka ba lel ko we la lel dor ko wimon ana andu ne liyo di gwe bi jen ki gwe an jen long ka am ti run yung wan bitam ben ko be jen the same ram to mdak and then brun di al be lo run and then mu gwa ben baram di be ka family and wo so go kon human being te chiang ko gwa ma dot so tina bia ba ke mu ne di al ten benara boom ko again a final destination care and living thing and death. Some things here be prat ko to gloite go luramo ke loite ko ramo jire jek no des e dungne dia kit ke joy e dungne dia choch e dungne dia riengbo e dungne dia anything me take a human being e dungne dia chi be ko ramo a jek ko be ben jiru you don't know about tomorrow jen ku kuna la gor ku enjoy your life lo do tet kamen tit man te ji rong chu gor $1 million bidir take a lot of thing no enjoy your life e changa jin omelet be happy dolto all the time you don't know about tomorrow anytime they jen you have to enjoy lo be you be enjoy chu dol ka te dol medit you don't know you do rather than blow jen begin bramden belo sham and then you work for those money you can enjoy yen kula we ko yom den una vacation me summer ben you need to leave the city mission within go 1 year go somewhere chang a weekend you spend with the den in the same state keep for being tit in ki gien chu ko other area ke 1 day borong abo so bi ya do we na lo nen bi yer den bi ron nen bi char den bil nen ken mi ken mi gere enjoy your life any moment, anytime, all the time. So you don't know about tomorrow. You don't know about tomorrow. So you we want any permanent. But con generational being, any badabro ke live a generational being, which mean be time to be enjoy and at the same time be time to talk back far. But already envelope ben
be chien me chi chiang tin ku gun yung wan chi ko ke pe op pradin be lo kan be lo chiang tin bo then be lo yen bo bo. That's why we mon ka contemporary and len ku kon la ter we mon ne ajan len kon ko tin which mean on and kon ken on the land on you go tv de chet read so len jala gondan jala mandan at the same time. Anyway, kakan de la kon tianerik dia ban grut jina da ni dit and then damadi miki te shar tin yung wan shabad la go yene shiam ku shine tin yung wan chi wo chi wono wal chi wo we kon ke medan ka brain kanai da ngai kon ke picture they gone, so nobody knows why we die. Tram ngay why won lu na nei ram ngay ji long mon nok kilong be jen loy the pot because here be your men, that's why people cry. To talk on the legend the state of nature, so wanna deal with it go chin generation wal deal with it. I think topic tiani right con ke insecure ke gambela ngay con na ran chelling gambela je te insecurity te go kor chi anyang ni kan kon attack ne ko 3 time chi kana attack re ga gwang chi kana attack pull down chi kana attack panyo chi kana attack yitan chi kana attack gambela chi kana ya leka ko bi kan wala nak ko confusion tin nyam kana ko confuse dong ba wo ko morle ni tin nak na re ga gwang ka ken lua ko men de show badda ke bangwan maybe more I don't know exactly ne di jana kan don nek kan chicken nek morle dara ga nang te ga tin kana kana so tel morle me de ga fel morle cho wok fel kana ga la ga nang so shime jana attack bare yikan ga nang. All right, so attack re ga gwang ke anyo community malwal amina anyo community when ka pull down Rebecca Yetang Rebecca Gambela ka anyo community kon deal kon ke terrorist community tishi na ngong ke generation to generation alla goy dan chaloy dor la ko mi je ko le liep ne ka dio dien de ko respond be terrorist bro loch kare philip kon dio dien ki ngwan dien bu kon ko la ka koro me chapel wi mo anything which you talk kina ben chaya do I might kina can he dunian kan tinalu already so badi respond kamai ba ka nek kan dia ka ne kina tag ma ja ka shop kina kar ko shi na chalo tam ji kana nek shi kana be do not kan they come ko bi na ba nek therefore ba ka follow ba pursuit until cha ka jek ba ka nek mulut kan nek ajen we te na wi mo tele me lep ke ru ne mol ka ngu wang ne chan ku ba pa le ka re ka ke le me mare do ba pel tele cha go which mon cho to gor we well to continue tel to mo gur ke ne jal ke jak ke jel na ka cham ala wu ajen we le na wi mo ku mu yaran fel ke le ke mi je ken nyam bi ja fel ke let ke min mi je kero ke mare de bi ja fel then chere je gwam be gwam wet ka jen kwa ko lo tu ko je mon na ko no chere ibrahim ben bro je ma ko be gan nak mo le ben ben no nak bi chuluk ben bi no nak bi den kan ben bi no nak bi anyu ki ben bi no nak chi kan kon ti ken no ko min je ka lo gwam chere ke chi kre ke chi wai awa bro fi god awa ben no ro nak ajen we ja la ka ku ne ke ne re te ke ter ko ke ne te ke ter ko kon that form to work ben ku ban bi regime ko so kon support ke me and then ban no nak no re ki kan ko nak me da so cha kon no ko min cha je la gwam chi wai which mean mi chi year la mi chi te mi te ko wai ngi je bi di tong do te mi lu bi di del bi ko fan and then bi kan ko yote ko di kan tan yal run wo until tiang
ku yin we ke nature cha ga lo la ye do ko lu nan ku wan ken take a different ku wan ko they will go to the distant to the highest ups there big jal weekend me de kan cham te mi lu la ne kana nen ko yen we ne chere cha so big you fan bi chor chu ben chor fan ko je yi do nen mi lu ko we ke long ko ji ne chere cha no ke cos let's say this again we can work community ne te ko na ko morle how many time to ben baglo attack you can you fan ga god benang both you can Ethiopia and South Sudan how many time how many time so at this time ke generation to continue we mon len merciless respond tell that's it tell the channel go shit tell million ke merciless respond and the only way to treat those criminal terrorist community to go on attack number one ka anyo community right con reason chiu ka number one morle number two ka anyo number three ka chuluk those three community ka terrorists way la kana nakon a terrorist way she way malalat ke rammi mitika humanity midiran the community no bani yi the wala re lo dun daga kime kona let ne okay bana bena changda they cannot do that so baka ke indirect way baka no pikan konda ko looking one so ba right ke brief continue one bala the math ko kui anyo community nguji anyo media right ke wala fan telet kan dia chika de check about lock baka ben population and bed decrease bigane tholot even more the way he can express ke jaga media ke quick comment itu ga gambela Ethiopia so ku kerodian decrease allow bigane to thought and then back about nuari even more ke way like ke ku community mi to gor ke je to doro ke do admit nato chol ke terrorist community Misha mi jiyak la chana kap ko ne ko dio ko ngai yen da kai ka hiar bulu ka biya ne da nakna biya ka identify ka biya media biya bentin biya la na biya la nuari we are sorry da mi shiga nyo communicate ke level da mo let a group of annuity criminality be government ko pursue ko jo ka ba ka fine and then ba ka sent to prison mu wa ka community mi take a system mi ngai reality mi ngai mede tok kana kaj alo la raje ko to ku mi chien dwer chang ki communicate lo ama mo be ko min dun jana banna and then be kwar kun be we are sorry na me to let some member ka community shina malat so the more the federal government but dear the case state debo la jalat ke ne community ngai judgment mi ngai yene shadu kima kon mi kiran mi noere gad bar wona ke gad min chaka demeta la kala yes na yine hine ganen ko dolu ko tigre ke dolu du kim nolu china ne baga gor ba ka jek antel chaka jek baga ye ajala lo kon ok la european chul kon ber cha ne kan dolu kon ti kim nolu amene tam cha ok yin wan kan ko chul ga ber cha ne ga noere so ba ok ba del gor ko der ko cha ga cha na wona how many times ci ber ci ki go gor ku ne banwer ba ga chol ku ki bi gat ken ken ke gor ba ga yen ko ci wer na ba zero tele min di ken le kon ko ken bel kon isha ne go nak and then we kind of point we kind of being refugee so the topic the real incident that you talk you can write it joke de who write man nan mi ju ka 30 years ago long time ago in wari shi ko dara mai bawla ne akube bala ne Naath bala ne ulang bala ne widial rolan ke lo bala ne chi rolu kroy na ke incident ni to kana na kina roi ke te ju to no wal ne ke two three generation ti ju no wal ke two generation ti ju no wal right na ke event ne ju to incident something can happen ran ta ran ne jala roi kana chi a nyo na roi ke je
They will never talk about this. Teleje ku ke terrorist community. So jana again chu maling en guru barana cheer ku mi guru beni yo link ke jafindon. Jafindon bi jak bena cheer gwa the me ko sometime tana take a time ku gando which I fin it down to cheer mi guru ben ko gwa moja ka about 15 to 20 minutes ke less ko batane mlad bayo kina ben ke studio. Right kon ke incident to ga gambelo. Kenya. Ban kulo day ray South Sudan. Kurme en Nas News Network betin yung wan bagara fort ku kwi noari ku en news noari miti mi noari ham na mu gariak. That is the meaning of the news go by air out kan dia to baling ramchi information de maling but de blink Nas News Network. Okay? So one neka the one neka minute to gambela. So ngay kon ku ne nuer community kech ke gambela nuer community gambela ya ke kech gurni point ku ka nya community ajene ku lu ku shina ben ni big number ka ka kabel ndial ka gambela Ethiopia ku kan youth euro organize ko big youth ka nya ko jen we ter kon ko chu kon be indirect be kon direct all the time so chedam je ba ku la jen ku ngud ke nation ngud ke blad an jen chanan ku take our blood. Let's see. Let me know. Could it look like there's something wrong? Can I the video go me? Let me restart my phone. Could you wait? Take one at a call. Con Gambela ya take insecurity good in one. Ka insecurity deal at work and very deal at work and bell kubna years barana letter bear. Let can a no let can a islander labuin. Many go kin tiki islander at the back of Ethiopia could you the neck and a lot of people live in the law because you can connect in one. Nike during 1991 until now, Chane in one kept connect. Chane in one Chane Katamo. From 1991, they kept major Mungistu are Ethiopia. And then the was the Chirikin one to go to a con, and in one con again. A lot of people you can connect. So en da mi survive ngai je ke wai survive je ki ram ngai ju cha ngak nak ron me ngai kon chu kon wan kan loss nei wan ke student ni kan politician ni kan ke execute kan ne kan dia kan nang na mo bana ka reality ko why gambel take insecurity gambel take insecurity because of annual leadership any annual leadership mi je to biran lu anytime ke bi ko to again the nuer ko kana go mi kan te ko kwa la che jo ko fa la che ko ma che bi yen bi ko bom ke le kan youth again the nuer bi ko ladde al kan bi ko na nek bi ko la ke nang na nuer lo ne ke wala gat wala check wala lambe chor ke won di they don't care yen kula wi ba so bi ba ambu bi na nek ki me to campaign do kan gambela de no de te pen do ci ko ben ko don ton gambela kan ba gambela cha bas cha jik dia cha anak mana gen mi islander cha anak so ci god mana ruet wona dit nyer na tol ci bet cha ran dengi you can execute try can bat my can ku to ne kan no ri can so the mo a terrorist way me ba ka anyu ku why gambela take insecurity nay de ne ke terrorist criminal tell like a way to how to govern. They cannot govern themselves. They cannot govern Gambella. And then the leadership should fail. Governor ni one Gambel to Anyuak me to connect 1992 me kon agwa alemu ramkel mira bono bekan malezenawe shana ke July 11 1992 bar and Anyuak agwa alemu nagakan ke July 11 1992 ke Gambella ungana kan jamo I cannot explain I don't know
Arandian, Chikalatung zero. Nakani Jakushi, me terrorists, me do a king, Kaja, check care, Kurama Betora. You can Naganagua, do I can adore my neck. Pokana Jikuar the thin area. Cananak. Agua Chalilano, Agua and Anyok. Why Munaga Anyok Quarian? A governor, Rambaga Bush Arabo leader, Bega Bush can a Malagan away. You can yene ci federal government ci de ci loñ yi ga ñu ak ne ko mu di long ca ni ñu wona ke ca ga nak ca riw den ca ga ka tan den mi pay ko loñ ka pay ko loñ tan den je liw ga je ke te ca jo ci ga to Sudan why ca je ga federal government ke terrorists na ga na ndien ten kan leadership me ca agwana kan ber ci tan tra den ci we ni kan pro den they are the one ter we ci gambel ke during man la dana we rundi 20 mete no am jirwe kan we go bar what of law so all the event ke lu leadership ke lu kan da go kan na so dong di kon ling bak chang ka wal baro ka pai wal ke 2003 five private contractor government employees jagan nak somewhere ka bobo chang wal baro pai wal ke am ke federal employees kira dia ke federal employees jagan nak le ke United Nations chicken ga execute kan nak somewhere ka bobo ke chang wal baro pai wal ke 2003 and then chi federal government je catch ku ram moran federal mengej maladena we bak kel bush rande anopet kade ajene kula catch maladena we wona de terrorists a criminal baganyo do they don't know that malasung they are able minded kananya ramde midje mu chalet keje chane ko nak dere dong dere ko government a president of the country dong dere lo dere phone no go kenne tolerate kenne respond ke way gorbar ke respond ke way go men te way be la ke na kan way kan na de way da lo je so ke chang wel baro chang wel do ko pai wero 2003 and then the federal government che de che lo na ga ne point ba ke way je go ji kan ji ku me kana na ajena kula len ka anywang ne cha anywang genocide chi genocide kur nakane terrorists cha nak ni cha dang ne na bang nakane terrorists me na ga chang wal diok ka pai wero 2003 eres phone ku shi ga government employees kan ka chang wal baro pai wal kel 2003 pai wal kel chang wal baro pai wal kel shi ga government employees kan na 5 people ka abobo kan execute kan ambush kan ye thor wer kan they kill them all so chang wal diok pai wero 2003 ki maladana we ye da ka shedde loin pero trup chelo nga gambel ke anyok area kan nak more than 400 you didn't put ka somewhere gwa che putin you see you anyong ya ten cha genocide dunen we ga media ni cha anyong genocide and then they never talk about min nakke ngun nakka anyong no ke tu ye cha kan for sure ko lokon wari ko kwala je go door to door what did they do and when you gonna lelo and when you gonna lelo and when you better lelo Chane 400 according urban 500 1000 years that kana ke 1000 ke 200,000 years unguna ka kama shi ngule yen ber unguna ka yem men na ka yeken yen la yen u sha yen ye cha yen nak pok then unguna ka yem ka chang ka wel dio ka fa wero 2003 ungushi ala daga chang wal baro ka fa wel ke 2003 ka bob area 5 private contractor, government employees, shaka ambush, kuturbillion shaka nego them all. You kill them all.
changa world occupy were 2003 cha yanega gambel ku kwiku Canadian kina ne kan ka nyo the governor marandun kan ka arrested let yen ku governor let you ngai. That's why federal government year ka shede chelo ngi gambel area bar kine cho point check for sure local no kind no because kayen terrorists why ba government employees ba ambush ne let ka UN federal government employees let ka United Nation ku na chi gare bi kan yo yen ka ambush yen kan nak yi torbier. That's why malice shede lo pin ke chen war dio ko pai wero ka don ton gambela cha yen nak in good number because kayen terrorists. That's why nakai Chagwa yana nguna yarandun ja so fan charwaj na me dunga nyong ni chiblong raj chiraj go no kor again the only solution better leng better chi raj kana gor how many years wo bi me jela to kon nori ba respond ko une kor je ga gwan pi na jal cha gwabna na chi better leng criminal terrorist community chamalo gor mishi mal shi gor chiro nak belan flan ko be nak nyok even more ko che gwi cha fail to win at this time ke 21st century ba pej ba chi binaw ke man gor bar we loje te bar en gor kan ajen we ben wer ek je gambel ajen exactly ajen we bina ek je kinangwa na kwike chicken kwa den ngai we ke kiti leadership nakana chicken take leadership nakana chicken na gor we don't in my area da kini na go then we land edung federal edung government and I take a right over let in any location ka Ethiopia mi je bo yang ten ti yu blend be ko yes bu ten be ko Ethiopia edung ne dia tele ya kel mi chala dorme e dora kondor me kini na go ten tele so ber chicken criminal chicken terrorist chicken insecure of Gambela. So leadership at the weak Amarandian, they still doing criminal activity. All the father man Gambela Nigantin is still Nakanwari, Kana Highlander. Talaga thinking, the need humanity, thinking then a terrorist act. Ooh, banana neck. They don't care about the tomorrow. He can care what will happen after the Kananak. They don't wait the population against the newer. Can wu ne tene wi kwam wu ne mi jeglat mu kon mi jeglat wi kwam ko den win kon be mi nen dial kon anyong mi dan kon anyong be ya cha kon transfer government. They don't care. You can do more. You can ngai pick a decision. You can let a check go terrorist ni shang la do decide right now. Ke be la right now. Ber ci kon ko look ci kon kuen ke ci kon ye ken kuen de lari 65% nyer anyong cha kon nwari ti kon ga ni ti nywan ti tin ka gambe ruike amana to Sudan ti ga wuni di tane je dong ka ga ni bari tane lu wal kani di ni ka long time kun ni ka tub dan ko ko ban ti ko bodo ne ti lu wal ti ga wuni di wan don kon ti ga lu ko man ken be ka nywa so ti kon ga bela kaka ti kon ga bela but another year tinga nuer kon goro te ken kon na year bu yu chi na do mi yit chi na ro na bu chong chi na bu chong chi ngu ru ku chi nuer bi gan mai years na nuer kan yi ro dia so ne itini chi kan to gor kan ni men loy dia jen wala bajen the same way balet kake again the same way about let kake ku ba ka tweet di gor ken nungu
men gur kana che clear chicken explain ke right way ku mungi ye jiran nu ko to yok ki law ki ko ngo ko wa ko ngo ko your opponent ka chi bolong shu war shu jalat shu man nagran shu lat ku mu wares phone ram podi go kor men ti lat che ba gwa ga jibi chieng be ban pe bidor be abandoned you have to leave you will leave it mungi je something like that ba happen ka chu kor ngo kor la ja ngo ko ngi je bi kor be long chro ro ba men chia kor ko ngo chia na ko attack 3 times and then me je ben la kor chia woni chia ga le kan wari and there no wane nuere ka ye ke wane yen ngi yen en wane nuere and then amu ge kor jam ri de ne bia kor ya la ke bia plan ko bia nuere ambush ke terrorist act bia kana ye char gwa ko ne me be na bla mo gwa ko tin ke yen nyur la ko mi de bi rodol bia disagree ko ne me je butana la ne me je ko butana la ne me gwa ko mi mo ra ko ne me je butana la ne me gwa butana la ne me je ko mi no nge jaj ko tele ko mi ne me de right milat ke dol bi ke dol ke lo bi lan bi ken kel bi kana gwi tele e kay dol je ku ti mi ci rode lot te ne ku na ma support ke ne ku na ma ci kan support that's why ba dol yen gor yen ngu for sure gor yen ko the way bi kambel ba de te security ne no ko men alone bi kambel not a lip parol government men bi kambel bi te ke pi je gam men bi kambel te pi je akor ber kan nuere bi ye I support that. There's a lot of evidence to go to they can knock bo federal. Alo again the whole way bimal ben gambel ko peace come after war. Tell a war maybe after peace. Ko impossible. Peace come after war. Again the only way maybe gambel be take security. Tell way to the ko ne take leadership na now. She can take leadership na now. Kwe population din ngayen ngay kene ci kene yidu no di gor wa ci di gor ko di gor wa ci di gor ko so kur kamber kan nuer gambel jen the only treatment in be better understand ke jen the only way be gambel be mo ge peace kumu na yidin good number ke time ya for buy and then mi ci kene je ko bi nuer ci pot and then bi men gor kan kan ci lat kami ci nuer ko fort ko kor ku emas ko ba ko yu ci kan dalong and then the result kati jekt ci kan kan len len lok bi ke len lu leadership leader gambe libera ci kan gambe ci kan be jek bitanian ci ngare rom ni kan obi o jien bi len li bitanian ko south sudan bitanian be we de dia ko jen the result of the war mi ci ko tol ka ci na ngon kan nak ni xiang ja war declare on you be gu min la gu de ku ne bi len bi lose you have to abandon you have to run away ko a kor man na kan ji cha ye joy ko kor and then to gwa bo to sin den ko gor ko ji ko jen ko re gor lu jina ci jay ci na lu pan ci jay yesterday ci jay pan ke je ci jay last month ci jay 1 year ago ci jay 5 years ago ci jay 30 years ago ngur jay victim community be blame ni je pelro du jiram kunal victimize neiden ni gor ko ko war jen the only way ci kon ngwan kan nak ko bana lu criminally tis cha ko long ci kon ngwan ka leng ka ber ko na take peace. 'Cause 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 'c
one na kaman gor ber ko nga yena jikan terrorist petition mi jikan gor mi hiyo kwandi dole je ko a language of terrorists chune take a chune take chune think I'm think like a human cha the gor gada if you think like a human take a humanity che dem gor telo community mi take a human da gor ganda la ya gor community mi take a terrorist attitude mi agent terrorist mila nangna mila dur mila dur ale la chuonde mila chuona le mila dur ale la wo chuon kwel de fen ni dur yene chuon ye yen way kan gorga ajen way je ber warga gorga so do dien bala arjane so ko ber gor kan kor kan wari ko jana to widien gor kan kor ko mi kana attack 3 times we mean gor kan kor lo den dido kor ko di kon te lo dien that is the good thing ko la take a time ko ka time right ko shi kana attack 3 times gor kan kor so mala da jane kor gor ber ba request ka federal government ka Ethiopia anwari Ethiopia ka invitation ba federal government joki gep moy bine moy ga time ka gambel ko kon ber ko ber ku instead me ki better to rise cha gwine je Ethiopia de lo world mi mila nakathel a lawless state kachi ka queen en dialogue kwidie kuni tini how many time during my leather nakanal during any queer when during my gistu nakanal when during Isla Selassie nakanal all the leaders in the Ethiopia is still anyon nakanal ke inborn terrorists chagade look right inborn terrorists laka look damai ku manakake ka gor ke bikan bi jegen ne jido ya bi chen ku to ku chikeme je kana nen ku wang dien so federal government but badil take petition ni waje bikan support no mo ku gor kan ko petition ba gor ku federal bakel care stay away Mr. Prime Minister moine ke for week kon nuare Ethiopia nuare gambela ka ber gambel ne itini gor kan ko ka gambel men bi secure de ben go agaye u moine ka ta ne yi men yer gambel bi ko woy for life petition da u bine moy ka time ko ba yi ka ke ku churu loy ka tinyu wan and leadership dem je ben they kill us in big number so now ke petition me moine ka time go ber bakal ke chu in bor anytime you do ben ko ane on yen the whole way ko kuyen ga ne tin ka ji dora kyang ne side by side ko ni wan ne ka South Sudan kyang ne ke Ethiopia yen lo kyang ke mo ne ta yen petition de gor nuari the same thing to anyang te na ko gor kan kor yen kor ko bi yen nuari bi yen del gor ka petition letter ki ko nem right terrorist da ki jan ko lo dun gor ko bia petition letter bi ajo gor prime minister moy ne ga tam ko nuari ne yi ka ne itini shine billing right dong bene right mi ne yi moy ne ka ta mo korben hu makal ka chulo indawo ane yi ka ta to this is the only way in the only treatment ka kambel ko deal to get peace but take a permanent peace after that war mo nuari kan ba wi yi ka 4 week ka kambel state ka lu not only in downtown every kabel bana yeten bunwere ben ko bomdien wari Ethiopia ben bomdien be anyang Ethiopia be ben ko bomdien be churum gwa be rum tin krek dia la yed na yete this is the only way we can be able to deal take a permanent peace after this war yen ber tel ku no gorke ko lo dun gor kor ko chanena got a petition letter to Dr. Abiy moyne ke tango no mu do to ko yene no chine mekal ke jene go nyora le ngane kon ko ber kon ko nuore ne yet got a petition letter like this
Bak a petition go letter like this bigurum ka prime minister be go kwen. This is the only way we can be able to take a peace. That way again. Kajan the only way be terrorists in the bigger language or peace we can understand. Kumi chaji jui ka kor and then people let ko nagana. Ko ngai men alat gaji. Chaji displace chane ku chaganak chaji jui gar kunara chati kun bang fin luyen ka bot tanun ding ko da dian chebulu ngai Ethiopia for life. Again, the only way can able survive a kormo, but one peace for life. The nine who bring peace all the time. This is the only way. Then go ahead and nigga mo peace. Tell way again. Yanber ladaje. Shua could no worry, could not become we. Queen talk nay couldn't worry, no refugee. Chinwara respond. Dinner. Go make a ye. The right arm queen men letter. No man none and nonsense talking. Ramangate move, mangate move. No worry. Sugar refugee Gambela Ethiopia. Ni nuet la refugee teje ben ko kor so Sudan ka ka finyendo. Yes ka refugee. Ka nuet la kilele Gambel. That ka bela ne across Ethiopia ke nuet zone in Gambela. How did the chol refugee ka gasir de ne ka te the zone dien. Na den kel ka ngade ka kilele. How did ka refugee? So no more right army terrorists. So yen bia char ko ne bia petition bia gor ko ne ko lo dun gor ko be yen to yego no re ka Gambel. So mi yen cho joy men go yen yen jo jeg mo ay joy bia cho gur gwar de ne lul o fen alors shabe chente bia ka ternam bia o chiro ka so Sudan. You have to cross the border. Again, the only way again go be a guten tell away the den Gambel ka kor chabulong. When we go ku yen le yar ko yen terrorist ti kwai ke judgment ni jira lu la rami je yen to pon men yen yen kurun be yo yar yen dia alo ko terrorist ya kere kamen bi mo yare ku yen yen chiang yen wera bi ji chi ko ben kama yen to kor how do you about refugee me ke refugee how do you jo we me ke refugee why to yen yen ge jo we ko refugee te to fia te le ka mai de mai yen ne ka ka ngana ge yu nei di yu ge ka no di to fia te ka mai ko refugee de che de mai we jo kwala yen ten ala ja da mai jeng ne ramete ke nuar te mai ke Gambela nuar Ethiopia nuar te ke refugee camp nuar South Sudan chit ga nyang te yen ko South Sudan ka Gambel te le man nuar ku de ne ke nyang ne ke refugee cha ala nuar nga je ko kon ke mi yen South Sudan de ben Gambel den ajin Ethiopia the same thing mi yen ko South Sudan ke Ethiopia chu ko South Sudan mo de jin South Sudanese Nemo opportunity between annual kanwa. All right. Go could take a two dual citizenship. So namo yen the only way and then the quiz the youth ko mugur in kur ko kiana attack in yen attack 3 times, 3 times. One kia coordinate attack. So got a petition letter to Dr. Abi ko mo nega tamba yi kanwari ke 4 week. Biajalat yen ba. Chekwe go ko rai la me. Ti ni biajalat. Ko go lo dun kur ko biajalat no ka biajalat bia petition biaja go Dr. Abi moine ge for we ba yido nuari mu yene shu gor kwidu no and then when gor ba ya gor kwida bu hiro ngo Dr. Abi I think I hope be Dr. Abi ke bu india rom ne biga agree ko ke ye ko yen ba khia bu india ga shul ko na gen bu nya long island da ci chu kwidun yen ko la podo kan ben New Land cha yer ngok ci na ben New Land wa nuari chẳng yên nữa rồi bui cái này là cái này island đấy chắc là tag thì có tôi cái gì tôi phải chỉ yên là cái island đấy cái phim đó là gì mình put cái island đấy cái đó cái là bắt quick cái yên terrace nagian cái island đấy cái nagian nữa đi cái gì cái cũng mặt có gì cái nhau cũng là core 30 second yên long cái core 30 minute none of those
ngô điên tâm chia liền cái chuyện yên người của qua bờ thế là cái mình đọc yên cái người at all so how do you want cũng như là mấy cái này cái là nè chuyện yên cái người cả cái phim wudu người là tin so mình biết thua ku này đó xiang lu ku này chỉ biết anh nhong lu kun so then began người right now biết cái vel began land began a chia cái niệm đó điện cha bagor cha chỉ cần cho lu phim wudu area điện began một cái shoot ko biết cái representative cái ngành gambe là biết là cái lil ku cái citizen này đi bela này đi lâu chưa qualify cái time đi chương Ethiopia chưa có about qualify cái gạt cái này qual đâu double penny do đi cái 1991 khi 1987 86 85 này chưa cái này đi chưa có quen cái ngoan này cái đồ đó chỉ nhớ chưa có quen so cái Ethiopian citizen already how do you show refugee so can big apply ku bakka moy kemen gur kan me kan ti be te kabel and then began kabel and began represent Gambela parliament so no more no te ka do and then biga ku hialu ku began anyon ku te le kyang go and then biga no ni began keep and then chai ri an were for life ngo mo panyi do go che lo jok ku go ten ti ka pur ku ten ka ken rol gor ka Ethiopian like you right now you can attack yang kel ku federal government ba kama pull authority kan dia lan ki jangi to via chatir den ba mo citizenship bi you jal anywhere go ran bo yang ten and then bi you claim do ne be ne area ne represent kon ne nen chiang ka fin wudu so no malu ko chiang lo ko bi kan na nyong ni ko chiang dun ko tele chiang mo go medodien take a shuluk me chulat jan jo kon attack a shuluk she chulat jo kon attack so chi kan anyong support ko jisheng go the same brain te gajan brain te ganyo ko the same people one community dunen dak pin ke meji to kam den kam shuluk na anyo man dak pin don ku taran kanem len dak pin ke dak pin mi jia ko terror ne mi man dak pin kan dak pin mi jia shuluk na anyo dak pin mi jia edumui mi charoi dumui edungbar charoi shuluk ken gor kan dumui tab den gor kan no dumui charoi chariar ja lawo charoi ga to no gonen dumui mi ci jente le bene gonen foy na garan banak wah de kan ne di kare ka do de la chole no yene me den cha chol me den gonen dumui gad banak yene daga agad anak agad cha dumui kamral je gad yendak den fe garolan gar muddu me chatul che kamran chawi cha no ka je ke bi du yan mai ke je cha lar ko mud and then jini ye the mok ke jini ye the thing chu ye ne ya mud te yen ya mud tul yin chu ne mud tul one mod e ki ka mud da ka jaje men anda la do go no foi mod ki de chu la mud ka ne democracy minded I'm native democratic minded mud en cha yet me wa yet ko mok ki yet the thing ramiji ka mud ko yin wi kak chip ke pu tul chu ye ne ya one model la go no foi mod ka jaje men an mude bi chol goro bi chol ko kam ni jejen muro bi dir chol chede la ne igu ne point modemo mude tool how na ma impossible ko kwal chol je ko je tool how di la go ne point modemo mude tool de je ga adam mo de ga shegdu wah kana ma cham ben wi ngom je mude tool le ko ne point mod di o ko ba kam je ne ko pen to ngi tool
ki no chen go ba nguni yetu go no point mo de we na ngaje impossible te kuldur e kuldur jene dek anyon kan shuluk daga fen ala terrorist the anyon ku the man who ne the muy go kan point the muy ka yaro ga na kwa the muy lo kamra yigat ka jene muy ko hier dak fen yen shuluk kan anyon to de tikaro mo ka yaro logar ku ka terrorist de ki dak fen shuluk ki roi ka sa Sudan ki ne ken support who support ka terrorist when were accused yen the same thing alat ka malakal pan ka ye kya nuari ten cha jo ko Sudan chi ne ko ken chi ka chulu ja jo ko Sudan chi ka ben ka malakal kya wang ni shek attack kya ga attack do ri ken ne de go lok mi ga yen disti de ka ne do chi ga refugee de ka ko Sudan ne de huge how been attack na da shek ya wang to edge yen terrorist shuluk kayen ngani ada tidun kana nyak far ku yen the same blood ne di terrorist da lo jina lu yen na re ka malaka lu yen ji fan ga lu yen ji kai so bi aku ne bi yen wer bi chamat ka ber kun bi yen wer attack bi ne bi attack ku yen ya ku do ngu nang wer ka Ethiopia wer ki ma Ethiopia nyong num so kambela ten baten majority ka wer second majority ka anyok kien ngani en chulu that's the language of terrorists kien terrorists la ganyo same attitude same blood need still need de jekt nuori di kan kala ne ken ke dian kan point du na tur kien ngani yen chulu kien ngani en terrorists akute jende ngakuro len de dole kien ngani di na lo attitude dun kana nyong the same thing terrorist de bunga ling han chen de ling kon no wo ni me loy dun ma chi chen no en dong yen ro dun e yen te ti le ngalat mi cha yek bi le yen bi lan ne ku tin lo yen tel ye feeling ke mi je ko terrorist ya feeling mi je yen nga ni yen chulu cha ren ga dian ka ni ba lo ke ne no ne di ya bu lu ni yen ke yu ten nyo ko go ne ke dian kan chen ne loy den ti loy dun o ne ya lu ne ke dian ngai o me cha lo ko nuori ko ba do dun ba protect cha ya ga kwa kun gang go cha ba ne ke dian kan chu ni no ri so mu yende ke same dia kan ati ti dian ti re ye ngai ko block ko this time kon nuori ten mi cha wang ne chan chin wer mu ke ko ko da dian ti ro mat ko ada dian bi ya nuori ba nek ki ku jeng nyoko lu nyoko yu ten lu ko nuori ya ne yi mai tel lam go re nyong no mo kon ti ne na lo go ko ti ne chu ke terrorist anyo ta ka chu ke terrorist shuluk men dia kan ke terrorist ane gul pin terrorist ne na lu shuluk yen ngani yaro matin ilo gena anyo bia ko ku mi ya de ku mi mai me go te de ku me chaon chao gu ni te de ku yin the same thing lat ga anyo yin cha lan medan kan ka ji fan ga te de me cha wo ji fan ga ku me cha wo ga wo kan la ga ke tiam chao gu ni kin kana jien cha wo ga juba ngu jien na kin dong tin bom ka yen to ko yin the same attitude ga anyo tu ku mi ji ko lo yin mi yodo mai yodo that well equipped to for fair ku chai be defeat be you in mo yin dan buligan mai kenya ku chiro for fair how mi chiro for fair why be aling ko kor ka yen nang na ya kor kam nuari ka yen terrorist yen ngani we do no we bar in the same thing ko yen blood kel te dak fin ke du muy mi ja roy enye chulu ke ga chulu huber chu guru ne gune du muy cho ga nek ne du muy kamra yen dak fin je who are you terrorists at this time melana kange je igoy da cha loy do pelle da ka kai loy da yen tina ren nu gwam tina da ren tin
this time chuang nation a quick o chana na tel cha binyo ke am bi ke ya ne mai ke cha gor ke akan ina ni de I mean well me ye mu ben rek de ya ne mai ne gor we don't need you ya ne mai ter tina ra ge ko jana nang men ben you ten ko ire ko je dong ba pelaka ko wan kan were kan pelaka no pelanda ka chalo do yen this time and to do and were attack till forgiveness whether ku chi ben go kur le ke well prefer we will deal with you militarily again the only solution so any should look mko anyok support a terrorist supporting terrorists so tell way din angten we are kare jim bia ben kadian kani bangod bo bien go yu gana ni ke bien no go to be lo ko bia wala yedo no community so no trambi go joy ci lu kana ñoo club de ka ngor joy ga wo yu gan dun ñen yo lo tin ga no ke ngor joy ga wo yang lo len ni ci we the government structure how to govern the structure the system dun wani yentin ko tele humanity ku yen de ga mi je kan ma go cha kun de da go fair ni de ku number yen ku ci ga ne ken lela ne ken ki yen nga ni we dun ko Sudan unlikely we dun ko Sudan unlikely ko to le terrorists they accept ko big leadership kan run bi ala ne ko ten ko na na ko ku yen ya kan ma go ku yen da ga mi ya kan ma go so kon ga nuari tele terrorists mi kon attack me ba pel can all the terrorists in kon in the loud na kon South Sudan tele terror mu mut 2 billion year terror ke mut ko cha gor pin cha ne ko na ke 5,000 years ago bangot kan nei tin god nei de lo ben koran bekan lo chikan parui chikan parui so nei yung wani kon lo South Sudan bekan run kan ten aganas we protect a lot minority the same minority kon protect run kan ten aganas at this time we mono da mi do fel nam nek na jan lo ko mo ban mi chiri jegala rami tige mal tige pit no ne pit e dor ni jen a flan ku ne baji nek even more gad gur mi chagur no kur no kur nan mi yin na yen the same thing but wo ke yen the same thing but wo ke chulu kyang gad ka kam morle ni run bi ko point go wanken ti ko point ke bi ko point go wanken ti ko point go umken ko du no yetu we cha mo ge regime ga mai ko na ka nuari lem ka do cha we mu we to ka chu ka kan morle ni kyang kel bikin kon diu ni kan morle ni ko okri kan nang ron nuari ko ke chur ga ri kan kwal ti kan don ke ji kan ko lo ji fan ga ti ngwa to ta cha ka pal tel mi shali forgiveness benaw ko la nen ko gwa chen kel ga bom ga da ba go ba ye ko ngun ko to gwa bi rin tin ba lo ko ko yen chi wi te wi den kan cross go ni ken bi law bi ga liang ko wum ken ti bi liang a jit ken ami bi ga liang a wan ken ti bi liang a jit ken to ko kon ga nuari dia uni men take us off Sudan just a beginning go to now next beginning can happen more than just a beginning to deal content to casino of something big the big event ya do which kon ni loro kon just Sudan lo ko roda the only solution ko no manal del nak shit kare ni de ba ko joy for life ba ka joy la wa cha go cha ka joy to ki lu ko power ma men gur ke ne dial bul to ba la let kon mi ko mai not dial ne ku long dial ke ne jiti le ke nyiri ke terrorist
yen pula ku ye ma ko ci kan yon wali kan no ne to ci kan government bi ling ni man gor kala dung dien de kwen na balisten dung ne dia wo ken woni kan leadership on minority ton bi kan gor ne kien di guru bi kan power kan ko bina joyra jen kan ka bi kan nak tele humanity in the same thing you can go dian kan they fail South Sudan big time hewan bar we come they will fail it big time when should we come they will fail it big time they rather like la chiga dian kan they is the humanity South Sudan system no ben kon gan wari be ben ko kon so ber yen ber ka gambel go a petition letter to Dr. Abiy ku mo jog ni jog je ban yi ko no chwa chine makal ke chine gor ko balon wi ne yi ko no ko gulo dun ko am gulo de ko la petition la ja gor petition cha gor yen ko go yen lok ka yen to ko don ya kai terrorist inwari gur kan o gambela ballo ka to Sudan then me tie ye okay where are the evidence where is the evidence chablar je ke state men inwari gur kan o kan to Sudan loika gur kan gambela loika to Sudan just number a statement what are the supporting detail the reason why men knew the gambela ballo ka to Sudan ya la no jani ko yen terrorist je kai ka am na terrorist one kai a liar inborn liar la do gor ka warga go na confused but any letter me beka anya will shulu a big lie tele tonga yer yanke kuyel goro paral gamen bulo betek bakolo ko kon bien ko kon wori be ba no ko ko ne yitolot pier ko man ko buñ and then bian wani ne ka da it will never happen like that so what God doing a lie tell me you the reason and you the where the fruit on where good can gambel can look at us that where is the evidence yen ci yen de yen gor ci ada gor mo di yen goru ne Dr. Abiy kon moy ne ta mo ne ke for wi ba yu no wari yen way exact yen way den gor ko gulo dun kor ran gulo du kor la ti ni kor way ko ne yir ke ne ton ko loy du jinni loy du yebe loy du yebe gorin ko no wari go ne petition letter to Dr. Abiy and ne yir ke no wari sharaket language of terrorists shay bu lok ko big lie petition ci agor shay bu lok ba ya ka twitch shay ñewul ci tamala tin federal government men de ye lok ci ne federal government ko moy ne ga tamba yir no wari ne ci la nay kana ma kuy ne jinte mi la kuide moy ne ga tamba yir Peter Prime Minister again petition letter de ngor mi yen human being la cher mo ngode ya lok so ba take a break take nen go and tutkir wol chen nen allow ne be no reach soon ba kon mo music so melerode un we have to fight ka nyok ba request capital ko be back so delel be nok so should mu no gina nyok biya nok biya lok biya ko la dine language of terror say lok biya ke lo ni ke de mara loke yan yin wala attack ki nged yan regime do jube ko ne be lok ye mo ga dey yan dia mara loke ke biya ko biya no yan ma everywhere biya gambel ba attack be ko ka ye biya ka mo leba biya ban yan dia regime biya be go ngoro joy ke ye ko we ye ko no ri ko yen terrorists men gur yen chen ngai community no ri go ka ye yen minority community kan che go ka ye yen minority community no ri go ka any minority South Sudan
ene nuer mi cho wi kwam chege wut mi cho wi kwam system da fairness South Sudan da take a permanent constitution mi de gor opposition dia le ben de lu nyok wi de ko chol kan dia de na ben duon they how to govern ourselves they was say they going to be born and govern di then nuer mi leader da na thi how we going to govern ourselves ko go ne go kon constitution ba gor to kon go do this 64 they need their chol kan dia all 64 tribe benar be thi ko govern di kon to kon to go ko ro dan too much bila nuer tara bila ta junu yen minority dia ko South Sudan yen chulu in particular kan ye ka nyok go ane nuer ke ye go ne ka diang kan go ne ka diang kan ku te ne ke humanity te ne ko loj mu go chi ne na da chang ye minority ni chi yen ba ka nyok la ben yen ko bi ne nak mi ne ku le kai chi ne ko kom di cha ko de lo go ne ka diang kan ni ngai diang kan ni e is ko de bar da president e is ko de chuluk da president mitin wera ka pa ko leadership du ne dia ngai tandun sa sura mi to no am to no wi ko chada daga me ko dia kan they think like anyo they think like chuluk mi jir kan do kan la gwi ne dung ne dia okay go ne nuari kaye a tandun bi re la e molga ko yeb du no ma chama to do jek power to be awu dong last for a long time keep last for life so ku tomorrow ngai today nuer community chini na da chen jek to ku kamen gu ne chini gu dung na ne gu dung ne dia jen kwa ne ka jema ri ji to ku gu ne dung so sun ne dia muna ke gambele Ethiopia wana nueri men gur ke nueri ke gambele u bna chen peacefully and an chen en corner ke gambele ci bar wi mo ke kai ne me kuida chini gur ben wala tit ne me state of Gambela Ethiopia and an take right ko bled anywhere blend we ko yo di yelenu gang fin ke si de international ikuji me kuida kine ni were go choliana the refugee to sit in like you kayen terrorist criminal ti men guriana a kor barudun bagayan odi yana roi resol yen chanen kaye tini yen leadership security governor financial all the big posts ka Gambela tini yen tin still telling la change and kill again layer after layer under your leadership criminally anyok yen criminal number 1 tadun nyita morleni ta ga to gwandun ni chuluk yen ke yen criminal kur chade ye ko kon kan ne plan ba ye ko bar for no reason la ne kur ter ku sha chane ngong kur me it wa Gambel no yen chana lu ko yen loy ko yen terrorist and then ngay ne and then na wala ben ga big number ko bana shop Gambel bar ba ka joy bi ro woy yen be na and then tien ga bang ga federal government makal ke aja jibdol ngam wara kama ko gare un ne biya ne yene yin wandi ala ne na di tu ne ne di ni tellage ne di tu mangai ken ba gor way do dien ajana cha ko la ya federal government ke last 2 days what mu ala yemo gamna ru ya jogdi tele ba mi ba both and national army ko te go ba doy mai bi yene yo run wang wo ga panyedo wo ga lare woga anywhere rule ba ko tel ba da yen jam jal anam jal tur bi la akay yat ka mai yare yen be yare mai en jala de perol gamen area baba doy mai tina bana nak tino la de yen ba yen kula nen after ka ne na nuore agam how de nuore gam ka gang ni nuore ni wane wa ka pul ko dung cha ka ji dung ka ngak da yen tin ni ne dia li ro ko te ma yen mi yen the phone you ne nuore ba gang cha nuore gang ni wan de gang di wa na ka ke
kayin ngani terrorists anyway ba kon moy ke commercial thank you to coach ben ba kon moy commercial so me the motor and then ban lu ga choda Jump your might be good, you motion, gone away. Jump your might be good, you motion, gone away. 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 Shalunda yan bido to wa shalunda bung yan bido to wa shalunda bung bisunu Uganda mai wena có lâu nữa đâu có cơ nó phải buồn về điều và say giờ có lâu nữa đâu có cơ nó chịu về điều và say Yeah.
Captain Galwa Lamina Dwayamwa Captain Galwamo Lamiskurin Dwayamwa He jog the your might be put the motion Gana Wado Peter, the your might be put the motion Gana Wado Welcome back again to Telma Runwang. Mala phone ya gwa ga ba lu ngi ya a message just let it anything. All right. So go along to Kir World Africa don't take a line. Thank you. I'm good bridge. But Mila welcome yet. I don't think I will welcome you. It can be welcome. And I'm topic me don't waste your time go no one way. And one way topic. So I'm be a gawk. Don't waste your time. Could be ben go me. Don't waste your time could be a request. You ben can go imagine deben go no right katan very men lat ga nuer community bit jen kon trong jor mo taram bek well take regime ko amen ko terrorism ko support don't waste your time go ben go the man a war against the terrorists you kon go pin welcome back to the Teddy Katiang men Runwang Karun ngane mala go sama yanatan mal go along mal go karun pa keren to men kwale kunelo kan I know yeah more Runwang so 11 p.m. gane so go topic down again the same thing gambele issue don't try to chilling I hope you a lot of things that detail in long again the same topic merciless response is an only treatment for any terrorist attack in Nuerland Quantum and Chogo tell at the end that's it one way two way one way I'm taught the terrorists me go to court me nan baloi ke way go lord anyang ni chicken kon ngong karun dial every year every month every week every decade every century that's a long time chiwato nigga long time so tara mi go am go ga nyang ni chicken kon ngok which mean go na court Manan right to ne can big a petition because of Prime Minister Dr. Abiy who moine 4 week Canadian Canwari who can go court on you can go court Nuari Ethiopia Nuari Gambela you can go Kabar Chibanto Chicana attack can Nuari Ben Kuba bear attack Dan could be official petition be got Prime Minister this Milla the solution to Gambela conflict million war we can they have to put it into form of writing begin petition letter because Dr. Abiy could begin the teaching name Makalkiago kon moine ka tam kan wer ka pet ka jong na dang ngwa they have to do that and then the same thing kan worry didn't kon Naath for no reason the same petition by Dr. Abiy churu tine Makalkiago gambela ane one math kene
I think ne itin lekan long na kor je lekan do lengo but right you can understand because ben gala topic confusion topic ti chabeling they will come out like the century about 30 years ago maybe 100 years ago 15 years ago right now current event ti ko kor kap ko ke del menyo de why na ka nei ko te ja dur shine te wi kwa ma nei shine te ka paina national security ko kon kan all the big position gambel te kan tin yet na ko so kon bine mo ke time ku ne bine ane ye kroda so anyang me pel ke te brain they will do the same thing ku bekan take a petition letter no gor kan federal government ku mo ne ka tam ko dore gambel bi joyi gambel insecure be joto ko dur kel ba ju fort ko kuro and then tembalan ni yang nyom no more ba shu bet la ram cha pot ba cha ba chen je ko cha pot ba de won ne ba nyod we la chingana ke country ke state me wana tin ke country me take do an ethnic community so yen the whole way la threat ke terrorist ko anyon ke 100% terrorist shir ko morleni kal je ne kel lekin kon ke terrorist way ken ben chang der ko ba yi ko nori an me jen human la bi ke chang der ko bi yi ko yo opponent ajen way ko na let ko ti me na ben ma ko ti ta bri na ngade makal ke ay wari na ngan ga nori ga je ne aba ko ko you kon ngwang pa na ben chang der ko they like war they kill us anyway you go along the floor is yours ko ne bi men ko bi la ajen topic da ajen the theme yesterday ajen the theme like the day before yesterday like that but way did but the same topic is concerned about Gambia issue before Bokon step in the South Sudan you go yeah men ge matin chabe di long ko ci ko ra jordan ko gwa ber ka ngai kon male ro na to yeah men kula men dia kula matin a to me metiyen ka mi ci to mu shen me metiyen ka war bi yaro dalla ka ko bi ajalat ke yen dia taram be gwel ana madung da ta ko da kon nyoko mi ni kon yen kon no kon yen kon ko kon mare da ko abo da ko la lok riek dane wo ne la kon gwel ka men ku ko la nak anje no men ku kon la yara jela kon gwel bi men ku kule men de kon kule jage go ci ko na nok la kon bor kon cover ka do tije mana job mana ci kon captain men wo be do be ye ko kon ba job ka bene to go ba ka ber yor ba ni re da roja ladime of course la leadership gambel cha da ke power ko let's say kan do darau tindit ci anyo kan no alodo ramadan mi shiram ke lo por ka ba security there with ba kam ne tin la divet ba commissioner la police and care police ke le ba la kam kwar ko lo ka ko kwar ko le ta ga wodor to to jenele ramen cap security tem ne ko kon ngai kon mi dan chara mo ga chan ya kon mi ko let ka federal di state and tamen state lo do gwante na gwan leten randan nuer gambel ken ga do gambel tam ramen ko police la ka ban tamen ken ko la ber tam ban ngode lo no la shirmi no la shirmi chi chata ka la shirmi chi the head of the departments la ramete pende na nyen ka ben lede to kwilat sometimes no ma ja ko kon no chi kon nga ka mi din me to ki ja ka ni weakness mo kwa lo kwi gwa mete ne de kele de tin tam no me ko ngod ka ken no ba da mo ne la ti ka position kala nyuru wide ala malat ke nyin gol gara da tin bai command ne me ba dilat ka tedu iyo ba ko le ben ye de no de na belle ke jen jira mo kul din ya mi chi lo ne dan don cha de le so ko tara ka tin antam tiang an pai ba ka ne tiang chi ka na nyo do mai ke berbesef chi ka na do mai tin
ko ber kan chit ne mal chine gor chine gor to kari da ne chicken mal gor ga ya karaw ke diga yu la da ku ka ngai da ka ben chap ga ya ko kan me gor ko de dolat ka do ga me gor ko de dor chen ka ta nan gor kan la kan dor yer ko gor kan ne na ba dor ko pel ka ta ya ga ya ke ba we bikan chuwara na me chine gor ba we mu wa we lo do shi we patama chenta letse mi jina be ye angare chalo mo de lo kan mi da me la de kwar ga galwatu chik akan laro en war che ga da kon ba anta morai kon da na me ta la bar mi cha nung me de gwa bu mot wala ta mu wai ka ba da ben imagine kan ye jarana man nong ne be cho ko che into den chala mi jina guje kujin tin war tin da na me china chong ne tet ken ya law ne la ji ko ne tan ko ina nga kwa nyan tham ba wo gwa do ne ti chop te de te wi ti la ken de te go ne de ko ba ba ga de ka ti te la experience de ran wo de lo ngo ne dong tan ko dong ti nga chi ko la de ne ngai kon man chalat kan man kan lat cha go solution ko ne solution me anga go ne ma a quality person de ne gor kon wari ka gabel ma de ne me de long ko wo chi jaro ya tin ana ran tam ne me gor ko ta kan wari malaria na chi ka gor ko ran di bo jan gor ta cha ko lo mo condition go yen bine ran dil gor ramata ke 10 years let ka kuma gam ka Ethiopia mi let ka 10 years kwero mo okay so kwero mo ne lo no mo gor kan tam akane ne te akane gor am te 10 year golat ka gambel rami te 10 year federal no mo ko che be kan wari they come with the nonsense ka chiga warga yawan gor kan ne tan ko lu do chene lo ngalen of course ko mi lab je kwar ga ngai kwar o je no ngod experience ne tipin dong je no ban ngo ga che ko jon tan man chan bel lo ka situation ne da e chi kon la yen wari go ram chi let ke 10 year ram te master degree kan 10 year to shi department kel dong che let ke department chuk jap ki ngwan ka gambel ti cha ka bala kwar Diok yang wan, antaman the condition is akam kan wari ko jatin anta roi ngod ba ko tong na ko jo mi therefore me jini gwe je na ka point na rangu da raja na ka ja raja ma but it will become a problem kan wari no ko kan chicken share karamu gwa bi kallo la kana share karamu jiya me bi ko lo ya jala kana ngau chicken share go rame la kana char rame rana mo go me bine lo pi so what they fight for they fight karame mi la kana wa non pen ko ba ko mi jo ko nong ne lenen menaka cha nong na ma te quality mi bina ulo mi bi situation na ni chi ko ngong be ko lo wo chicken ala a kel mi lo kan tam mi bi to ka and still we will have a problem. Someone guy me lingi jaro ya ladama. We will have a problem, you know. Ko pal namo. Jatin na mo. Namo leadership transformation. So one ka institute. Yeah. So tama na man do dian man be konel. Ala kor ber chikana gor bani yedake. Whether we like it or we not we or chikona gor no kona kilo kona bedil talk. Ko and tamen lo no chi federal yen ber kwege ben chi ben ge yama mo yen go jo ke Ethiopia lo do chi we dun ba chi na blo long go de ka te ke kon bine let ka berane kan tamen kan ber pan ken tamen me ko ber chi kan ku me chi kan ali la kan ali nga cha ko la kon na
Lakan abenta biga na ba nak kawar biga na ba doy mai ka bira sabsab ka biga na doy mai ka yitang ka biga na doy mai ka ne da kon lo je ka maker ga gong de ti biga u bikan ga wonya ko mu doy kan mai yo wa lo ke je bu mu shi je ne shwa je le no mo mi jin be yan tam war gan shi la de shi kan ga war ga shen ko ala war gan nan ci ka mot kan dial kan di ka la ten la mot la kan ga luina quick gul kan go quick bokan ber you know ko me ke ku ne beken gambe loy ka to Sudan. This is yeah so malada na me kan gul kan go quick gula wo gul ga te kan ti ku wala hodiya na ma da be do le to go longi ke nu go quick kan war gan ya ne war gan da nin ci kan gor e war ga me de na de wilu na ko jen mi jin go je they come with chick la kan wi anong ni me gweje kan buin de chika chop na gwa mi chiwa ngai kan wona ne e ka ji kan ngui kan man je kan chira na de larbo gweje ti kan ga lat war ga ka shiro je kul lado gambel de ter ke wona ne lo ter kan ne ke wona ne lo nori ja ka Sudan kan nori ti da gambel kan nori Ethiopia refugee den kula lat kan dialan fen challe malakan wa wote tin lakan wa jakka morle tin a wacce Sudan ne kiyen den te ko pon chala lo ka ke refugee sen tamana me ne de te ka fanyido lo ka ke refugee bo kan nuar tin te la refugee Sudan lo ka ke tin mi jini bi ka kula gwa man ni jo gambele gwa man me che kan bonga kula jen tin lo ka ke tin ka ka yo ka ka bel ka kwantin kan ber mi jini wi bo ka wan mo no ka mi jini wi kan across ka yita mi ngwana an buga kuje me ne ka kula wan gwa ma bi ba ka beltin ke refugees ka ne kan war ji ni ka la refugees kon jilla ji Ethiopia ka ne dial ba ka woy gor ka no bi ka gambel na man da diana wode kan la no ne mai mon ko cha ka mai ka ne ka pinyo mi ma tne ne ke le ka ne ka waje shali shedi yeri ka ne no gwa ma ne ka waje shali ngade tie ka ne tem dunia no tin medan ko kan la karo chicken dap lo kan no dap ke yo chi don ne dio gre bi ku lu ko la ka baraka na kan wari kan go da to kan go da to dial ba ko nyok lo tin kan an ko lo tin na beri de ga mu no ma de kan nyok tem de lo ni jok yera to ne ka pingyo teleje war ga chicken ba kon lo do dor ko dial chicken ma chicken ben ka bol ne ko ma chicken ben ka kade chiga bena ka kane to kane dialo ba ka lo jok ko kan gor kan obi ko mun Ethiopia ka kane na pelkan men ko la da cause pelkan raja mo me de lo do mi jin go je tikan go federal government de la ka quick petition en je kana go kana nga je men chalar but men changa je ne e wona ne kan wore shi raja ko la they have to come up with something o kore moto ko tam na me wona ne kore moto mo kan mote die ka kan tin chicken galat these are the nonsense mi jin gwe warga mi talo alaw la dia wile ne wina mi ko ne je ko ka tin yon chi ka ken de de non ka tin de da petition de aka kula laro ko ne yi ka nori chi ko mon na ne yi ka ke de ka ne shugorno rewde men do diene la problem jene refugees in content ke tente re Ethiopia gai liu ka bot malara jito liu ka bot ne ka lia ko tamne me kan ber tente kwarka ramadan let ka relief reputation ka gambela region ko en kume ajan kulate la kan kulate la to bikan kul let ke ro ke ngade ke well food program ko ne kan ngabi ko ka tedien ka ngane de lot so antaman chigo ngak chikan ga ka wona ne kan ne tin ba dil wo ne ka ne ne chete ka mai ka gambel ka ne de mu ngak mu kwal ka gambel ka ne nang na gambel ka ne to ko ra gambel chikan go la long time war ga mo ne ja tin re mo cha li ka ka
so warga mo kan ne dilet ka gambel ala kwar point ne en ku ngak la ta ni ku ngak bi ko wobi ngak shop ko fi cha ngak bu gang ne ya din ngam ne ko liu ka boss ni jin bi kan dial liu na ka boss ana mo ta ma jatin din ne jin bi je bergor kan ko nori ka cha joge na chi yet ka gor warga wo kon bi ne yet ka ber ka jin kum ma gang ber ko jan ne ber ko ke mu yen wu yet ka lu to bi ka yar ka mu ne Ethiopia ka men na kana ka jin kum ba chi ka long ana ma ba roj chi roj ma ko an tam ka kum roj be jan mo ko shi de ko lo no na ka wan sai ya gang ge ka jan wan sai ma yo mi cha wa le ba shu ka kam chung na baran wa na ba lu kam chung na ra jala de lat baran tam la chu kenya ra ka kam chung na ku federal ran benak ba we bana jala e parle ram shi na ke ban kam chung ka jara bolo ka no mo le de tin tam kwala ku ni we en bala ka no re be jeno kan no re Ethiopia tin goro de ka ben kel de go gor ka no kwaran tam gor ka no kwar gor ne de ka na pel de ka la no men tar ke mu yene de la no mo jan gwe jan mo John so warga jan chine no chi warga me de gora na Yeah. Jenna, I work. I'm a terrorist, and sometimes I live with some impossible something we just send me. Work a lot of things go in very. So try to quit man on even then you do in very who can gambel claim good can kill last state of South Sudan. What is the evidence? Where the evidence? They can miss. Where the evidence? Can attach work again. Where the evidence? Many of the women and very let go Gambela by state of South Sudan. Allow but take back to South Sudan. So this isn't why lie. Kaime bor me challenge the gore jaga. So the don't get a terrorist talk. I'm a terrorist sometimes a impossible demand. Impossible argument. It make no sense go tell me you the name the this is up and continue want to add in the so that's it. Another thing we got in your community. Just a joke, dalne. Tell me the again, so two can the dialogue with Conga Gambella state Chirga Sen dialogue Romia Kalil Chiraga Mara Kalil Chiraga Tigray Kalil all those Kalil dialogue Ethiopia. And then Michi Anyang Benlane Tichi Nachi the Chian can realize that wouldn't the May 21st century China would get language into Walter right now language of togetherness not kill change state of Canadian Shington can Jiran Letica department state or federal be meant by both in constitution of the state as well a constitution of the federal constitution federal law Naath. Again, it mean what ku a lot of let know keep it for life. A time a thought. Mu what ben go by ku Ethiopia in particular more Ethiopia. Trump election. Allow queer gen pine government romo. So tell election in Ethiopia. So Milad election just a symbol of nothing. Tell me the win and take like him lalga. Is appointment presidential degree. Okay, in the same thing, could nebana you not election. Karaman Chakwanya Chawla. Bow we can be federal go around Amano. Amana Canada, I can go. Kungikin and Ramabola, the queen at your queen, Kukwa. So anyway, move on to Yokata Gambel and Gambel security. She live and I think I might bear preserved and you can I might in Java area. tiang So do tiang
yang kate ke ne di kana nak tam ja nak ki tam ja mai bot kan na find out but chang ne je chiga de manage kan ga ja long tiang ko Canadian te ga sab chik ta ka match kan war kon kan war ten ku ji gwana ni chi ko latin look bare kan ne lo no de ne ideal de ga te ku je me tel ne te ku je mi kan ne kon chi ko ya la ko te ga match based on men chang a je o chiga yi tiang do no kan men chi to kan na match they could find out later on. But chang aja go out in the go ramete ne one more te guam lo do yan yard for which is yet. So allow mulkan na ka ba ko la beneken tera mo ka ke roja la dime ke dunka klil ke lat ke lat na ni sang ke election. Of course God is cha ka mo ka gwa me dan ka daru te shiwo cha ka ju ga yana dunga go cha lan te de cha ka na ka ken yen ka no ka ne nang na be yo mo ka wenjel ya te ka problem the cause go ne ken yen na ka ka chi yela tong no ne yan dia le cha ta ni e ne te na ka chi ka kon ka ne te na ka lo do ko ju kum ka ji do te ba dor ke ne ba ba na ka na ka do le kien wa kamra do le kien no mo chi kor biling je yan bu ngono bi yan election bi yan la temele kana cholo gu bai ko ba ten kon weakness ko ten chelat ko kume ba ka reveal yo cha ka reveal ka to bina bot ke ji o di ngotin ke che de ngotin eno mo cha ben ten don ga de dar ga de ten kwa dar shi kana ten don point ma ka chelle rew de shi ke cha ka nyogo mu na da shan cha ka jo guru ne de kon shi federal che action kan cha ga wi ne di shobwal joka ber ka ne di shob joka nore ka ka te jin ne to e step ne rewde dio dia na man tam ne de naga islander dorkien ka midodian yes alla ne te len la commissioner ko police garam la ran security ka ma kunwar gwa ma nyok kan ma cha ka jan ka ne to ka ne te la de ne la general ka di yu te la captain ne cha ka jan ka ne to kene de let ko court til la wood or no ko ne ba do ta ni state e kon ken me kanala cha ka yan kene to ko chi ko right ko ken la ka kene de responsibility o ka kan da ngai to mu chi to da wo to ala de ka ne ti shogwal di yan tamata ta ka ti gen ke wal ngwa na ti cha yan ne ka gwa shi wo kene to ngwa ne bet okay rode dio dia na ta mo ko right na tele election cha jung ne ko kon yana machinal yi to ke wo yana ne inwari ka nang na to ka ta na ke evident chi yana lo do ma ja yan ga da ro chi yan kwar chi yana to kwa nga dungun yan kwar zan baraman gwaja balare chi ga re ki ne chi do na bilare dan kon bi ne mo nu ga ko kana na tin chi bi lo nu ra ni kin ne opportunity bi ne ka so no mo ejan kwele jogo mi jinu bi jile den no retin da chere ga ni jogo le brona la chama de mat okay ken le mi cha ko la ci parol ci anno ke jo ke bale jore ke e da ko le jore di bi cha ku jo ke kane tin qualification dia na ma do dia jan ko lo moy ko condition din ko goro ga ne dia le bi ga pen ga tare ejan ne mi ram kan te 10 years ka let ka department di chongwan ka gambel ala head of department ka cha let ka 10 year ala experience ka jan bara mo bat ga dirin daro ti ba wuce ga gwa ka makara dol ga horga mandi te ma se dirin daro gore jara mo lo do dong de dirin daro je bat cha experience bo je dong de experience je dong cha dirin daro bo je ja tin no ma le de me chang ha jan mo alau batu ke banong na rano kume ka mai subs du kume nong na ran assessment ne kum banong ran ko che wi de will ka ga tin tam o ko ter ke no ne de no ra ma jan kwa le jo ken no re bo de ko ban garam ke chi ke de le ban ne wel ne jan yok de ko ban garam ke
ra da na ma jen min la mit ke quality mi de ga lo no mo dong de shu go chen ta ma chi na de ngo tin che je to jen ne de ko la ma di no Okay. Well, yeah, no more. I think they would just be. I'm a final decision make by federal government. But very, by long. I'm going to run well. Wakel, while that Gambela can take a master degree. I think they would, it will be very painful. Okay, long a math a little bit. Maybe sometime government la take a chapter good. Maybe she and the way you go. Don't. Because test na ko mate ne to go ko ka sometime bo de yi mi chu latin sometime dong the way dong ba na ka be who knows ko government fela ka do good de chu go ne go ko ko ka ne da with all this that open panel anyway men de nyogo choltin jane men ngaje na te na tin bat ka ne de tin kan chot ke na pier ka les te na tin tam te ti chi jo ji de tin bo ka ki den gan ber men ni kan no bo ka ne to lu ka ke ken ku ma gambel ko ken ga wet ko de ka ben ka lai man de dien gur go ra mi chai chung bo ka bel du ni chai chung ka chong ye chu mi tar ka je chai chung ku du la ga pe ji ra mo lo do your legitimate ko jin di ben mi cha ra ta cha ga je ji te ke 10 year ke ji te ke master degree lo do ne to ka tin for your information ka ngai de ka tin du no ken ka ba fear ka les gani tin ku lo gor ne de no ku tam man jawo ko ne ide ramana ne je wi ko da la re ra me gente ne but ku me yen chwa lo no ne di chi ne di ko chi yen ga de mi wa yen it was very hard ka ne da no de yen ko me dan ko re di da ta ka no re but chi no re chi go ben ga ne te lo no ne experience ko chi ra let office bum ku ka lo tong ne no more a problem. So enjen dey sure. Now, mu wo goro ne na ka find out but it will be okay ka ko. Ka ngai da nothing. okay. So yeah, to the time ko ne ya ko to mi night de la la te do ko je ban ba ko this kind of topic yo mal to and then dong na lu job lu ko ne me ngai ke je ne ko no ne problem ci ko no ri ka bar te do mi di mi gor ga long ko na mi cha gui mi te ga rol and then la ja gui leadership to gui den to gwa den la gui den la ja gui ga leadership lo leadership mi fail ni and then lo tele decision no dem de kan la me ko ne ram there and they are the neck in line but no more about what decide a system parallel I think the Ethiopia is the stability at all ku in system ke lu a parallel government ku decision la make the system per kan dung juba the juba the so called presidential degree ku bullying ni shudu ka ngari ka television ka tiang mi chala ba chu na chol mi kan mi chi gui ti ko ko dong ga chu du chala right ke che confirm ko president what they call it like that that's not my language they chole again the same thing la de Ethiopia ko federal government be decide garam gor bala be la governor ke lele dia so ngore be te garal la rol ko tele fair system mi chala la ka be people general public we can decide can not can we can find a governor here other electable department in dong la ran election so it is still going to be a mess ko gwe je bana kam ne bana je ne al benwer ko be teral grodien ko ke bran guru ne bene ta guru la ne tam nga jen go ay no go nga tem tem ka ber be te guru bo go nga e no go nga so but this trust me di be to gambel and then be ka poike gwa do dien sometime the federal government ben ke way do dien ku chena ko tu moy ke condition no ne ramate run well walat kel to no dil ke master degree
we can idea lo kon bu long brand ti an jen ko pet ko ba ke two department bu long ko tandian ba ko nong pin te le experience bi bu tok ram kel long kya wo ke nyir ko den kara goin and then mi charan goin ne ti yon wan ngwa ma che bu lu jogru be like unlikely go there ben so jen ku lu go ke ne ti wan kana jen la ti kan jen la ke ne dak da an jen la jen ku la experience chi o chu gwar ku chu gwar kenu ne ti experience go good mi ken gwar ke ti experience ko wat gwar me all the time la yamal la de yamal cholet 90% de cholet so mi chu gwar ke ken bilet sometimes very impossible ko di head department de je ti da head of department de jin under something ti koran ku ngi le gwe ke we na let ke je kwa ile new direction we dong di la rat kalat so jen ngwa ko wet ko le ken experience mer ka Africa kwa nyike who you know see what you know who you know in the system yen kwa nyana so anyway to di mu ke final rate ko cha wan tam che beno ko to ke ko tam ko cha midnight ke tam da so you 1 minute tam 11:59 p.m. Pacific time so any berke your final statement before can continue that ga chan bela wa long ba men de matin de ko de ko la ne tan to ke dung bu bar me be go ko kon be we go ke kan wa te wan mi chikan na ji ne secretariat kan nga secretariat be kan le men de do na le ke da rajin chi lan manana mas ba shu le la ma tot ba yo bi lo bi ko lo bi do ko et plan ji ko chi la ko dung te da me men chi nyalla da ne very serious goro bana right ko tam ma ka lan tam lo do betake problem ka kon ka te ko te da ba ko lo ko no kume sel fe en chi ala ka ne ka no re ba ko pos ka enara do no ko chi bi kon chang de kon ja men go re de latin ba lat mi chele chole yo gare chole lo nyame mi we tiatin mi we ka wono ko we ka tan ka kam dien ka ni jam ba lo ku dan ko ba kon ban ngar ko mi dan je ni ko na kam ngwa ka je kan ba buru te kon me ti kon ti ku le ban nyoko do jam kam ga je ko ba ka let kan ware ta mi cha wada je cha contents cha la wa kel ga tariyak ma cha law gwi de ni te je na ta ma na nyen ga dial cha ke kan ti wa ka je kan dial kwa ka dismetals so dot ka mas ko jan cha wa ga ne 200 so yes te chi wa ka je ka ju ka ne ton te wo ka nya ka ma gwa ka ko gor ko ba mia ba agreement mia gor jang ne be ko lo no yo che chu no ko whether lo ko je ke no je be dil no ka mo de we je ka kon che je ka kan te ba ko lo je kon ni no kon ko lan ke ya da ko je no gor jang ba in sportsman mi dit be kam te ko be te lo do be kon me te ka palma ke be election ko lo be na 2024 ba ko la te we me de kana win ke je otherwise no ma jatin la do but again de la no mo mi you te time lo no okay it's fine because right order again de matin e wo yen kon ber woni ni ne ke yen je gamber real ro do na ka yen tel gwa ba yen nang tin ber tel gwa ber yen nang tin ko wo je we dum ka ke me ko kan yen ne warga je ga kan goro le warga mi je bo le gorbo mi la yen dor kundin jaka so ba rajamo
luôn nó để là gì cứ goro bị na ngay ai cha là để giặc ít cái này thì có quá điện cái cha chắc cái goro nó bị gambel là blo yan jo meti cái mình ngay cái này thì gambel đã muốn Sudan kuma la để gì chỉ đều là gì cái này nó gambel đó nó lấy yan lâu cái gì để nuôi cái nào cái là gì này đó anta mình chỉ cái chuyện gambel chỉ cần ngồi chỉ mình chỉ urom này chỉ cái chuyện đó thì chỉ cần ngồi vậy này chỉ cần ngồi cái chuyện đó điện này là vậy điện vậy nó mà anh tarin nó có xóa rồi đun gam mình chỉ bị làm ra mà đấy vậy nó mình đó điện làm ra gỡ ra mà qua xóa nữa nó làm mình bị lết cứ bảo cô là bên cùng nó rồi để làm bảo cùng nó rồi lát bây giờ cô là lắc thế là lần là không cái gì ở quan ter then no more chỉ rồi inshallah the guy yes who you know share what you know that Africa mà ngay but and thăm mình chỉ tua cái nó là cái số cái nó là mà gọi là giờ là gọi rồi bây giờ là pit cho mà gọi cho gì đuổi it would tend to do chi này gọi yeah giờ nên dia Martin mà luôn nó bị con nó cái con tele con dia chỉ có ran moi cái dia con rồi có con được do no chuan a better to stop along con cha better stop along lam na door lam này anh thăm mình chỉ win mon chỉ mà tiền qua cho con nó mà luôn rồi win mon thăm mình cháu có ngọc bạc cái reveal mấy giờ kia mới gọi là để trong ngoài nó cái gì chứ nào mình là nóดูchỉ mori cả giang chỉ to giang này chỉ to thôi win mon chỉ technology mình là nãy nhìn kia giang này để là nó mà Chago, thank you to Banali Jang Radian. Thank you very much. Yeah. Kagak den show dan yen ideal pai ben ton ke ne jain den gu ke show thank you ku chiben ji show ji share ke ji gu topic dan wa ke quick 90% ke mi to ka gambella so don't yen to go ne merciless response is an only treatment for any terrorist attack in Nuerland ke on Nuer so Canadian terrorists do criminally which can not attack. You know, you know where let can go. Nay, didn't you link the youth can link one can. So all terrorists around the globe can link one can link youth can. Communicate and then I want to go Java Joe, Jen Canaling. Okay, so Yen guard nowhere to take a gambel. Michu, which me take a Kalil me take a Ruine in the sham. Labaja when I get Jalian care. Chua daka ya cha daka rame bidang rame dangi yaku ne be bulu mo gariya chagwa society community yan yakatet rame let ka government nisha ajala wang ne ne dong chile ka government ne ideal yin agu jale ka sidi cho gwa da yo tu ku year u ba gado no duor ma da cham belo ko belo pilo wode alat kaje mi rek tuo ka ne ton la ka dang tet ne let ka kilin agent security ka community nueri ko community me pen me trap in ka mi je ka na go community le gang na gang ka tet ran mi ti department chi de la ma chi la du la ne ni dia la ga nueri chu ene dia te ka si de ten go lo ko ku le je ka chi dien chi de je ka wadu we de chu go ar chi lan di ben je le de je ka kuina Gara community nanti ada chui gate ga nei let ka ngada ka government in the same scenario aji to ka South Sudan ena ga nuere ka system gambele mu wana na tin ber ka minority la nyiga ka reo how de ga na nyon mijal ga kelo in them we yen jal kel shwara gwele yen jal biar da ka bi betene nok ber ga nei ti jal kel no how do you bar nok terrorists nok ke jiko kudu sapone dungde
mi jin ku li yu bu to pon ma go ne ma kon no de yen ma shada ma so community and a terrorist community can get terrorists chikara mi go chikana go or kan ko and when kana na da ka tane kan leadership all department kan tane kan tane why when kan na go kan tela to mo go kan opposite of talk alaw chikan go to chana de nyon ne to chana de nyon ne the leadership ko tele gali quick leadership leadership den we come ko to agenda no ko le dial yala tu na to go mille ka United Nations la ko no ja lu ka bo ta lo jena ko jalat kana ka yen ga no te ka kilil and then yen re ju ati ko ne ngula re ko ta na ko complain wo ne kan kap no fan icha la te ka ja ka bra de den how the current den de ka bra de den the system mi chak ka kan ni we bi re chen bi ka bi je they did about they mo go well they scan and then they take a login ala omi we kap bi pan in ka teddu ba computer backup and then chide de luin kare ko buta inga teddu ko taram de kwal ka teddu de kwal jin kora ajin de re chen da ka and which are very smart system gwa mi cha dispute mi cha bi ga kanur ne bana protect mi cha design ne kon re bi den to ka kam ne ron gambele ka de le chui ka de no de kare bi kun ka no kun bana le ka yu le ko bi no ri nak chi ga le ko ne bi no ri bi ane to ko ken ke terrorist chi ga ne de le ka United Nation how make any humanity rammet ke humanity bi de le ka United Nation but not the humanity ki gor de ji disqualify ko tele amme lloyd de ego banan na kele le ka United Nation ni ba de le ka UN don how de le ka United Nation ka tele humanity ku ga mo biti karam me madien country millet ku wi de chong ne al ki ra je ge ke lo te ga me nge da lo wi ji che dol ji nyu ne min yeng jen den mete ge jen belem bo lo de bella ka lonko ti ra ga lon ku tele to mo kana gor kan la negative kan go in mi cha de go impossible thing kana go something me be ba ko jogo am la di na cha le we mean impossible show ni ken no fiji no chi na nek nuere chi na nek di ka kan yen na ton to yen ken nyam nuere ku ka respond duor ko cha na nek cha na attack 3 time dun kwala tang de yen ber nuere for no reason just cha attack ko cha gur ba yen din ko fe di yen ga nuere ten let ka kril ka chi nuere de shu atin nuere ken ten rig dial te gambel ni yang gojeni jame che kan nen lo tere la let ku na ku cha pide ga ka ma tur te gatin kwala kong ne piu abuin ku kana nuari ku kana juwe ku je me tele piu ku kel kwa pilo no tin te ga piu ngutel ngudi wikel ku kel ngudi ga piu tele ku kel piu anga let ka department of pinmo le ne ngatin ke cha dia lat fin ka ngalet ka char mo hawlat ba pin ba destroy ba pin ba tinal bedak katel bed din merong ko char gur ga balat anything gur ga balat we me take a country we take a law we me ngai ngot any char gur ga balat ba nyinga dial bi ga ready before ba pin kon wudik nyinga dial bi ga ready budget ka lat ka duration how it will it last how will it how long it take ko balat so don't ya ba calculate before na kon lay do ga yenne dial le rek le char wi dun ka chal ber de ne terrorist gur ken to mi je ci gur mi go paral ga men de la je ko kan chane attack tel mi ne la ne kan ne for no reason
Nothing go amalat can tell good son judgment let can then you and then government melody janavalo. Go government young law, but do be admit one do be you have to admit the fact that you are doing wrong thing. And time and Gambel be joy could a boon going to go and write and like our Gambel children. Kitchi Gambel the early road and on the Cabar road and yon out on. I mean, federal the issue more weight insecurity again. Chalan Mandan Jetoka, Guanagan. Kan kachanga wal kel ka pai baro 1992 chen kan agwa randian. So and then chik government official he kan ne di kan nak kachang wal baro ka pai wal kel 2003 ji federal he kan nak ko kan ka bobo. That's the reason why babar nak kachang wal dio ka pai wal 2003 ku shi kan nak kachang wal baro ka pai wal kel 2003 nakan government official. These community terrorists. Ajena chimala dana we kula kai ajena ko al nagne di 400 ka ku raman tikana nak mala federal government alu jag federal government ko bolet ka kai ki United Nation tikana na tikana hambu kana yine dana de ngai ke je go chi ke na go side by side every generation every decade chana de nyon kwi ke chana de nyon de nyon man de loy dien da mal de so che go bana to mul let it in a temporary thing. Che de long la do den cho chi more first community first mendi je ga libra kan lan go je as long chung chi more begin by appreciate ko kuna protect mendi ja niam. So when cha ra long de la ra lo de test go right now to right dit ko pi gambela kon chan ta kon de disturb a terrorist ko ni wan ka bet kon tamal kon a time for real action. So merciless response is an only treatment for any terrorist attack in Gambella, in Nuelan. Okay? Tell away the dean. Can take a court to court, you can knock up court, and then men go can again come come. And then take a benga court charge corner right. Yene deal to Gambell. Right now, not take a piece, not a piece, we need peace. Alat ke kabar ke nyam akalat ke ko tok dien go ni pit pan te pit ga ko ya ka na medara meken ken lar ko tok dien keep quiet don't say anything about peace ko gambelo ko bete insecurity to no re ladaba kurun dial ke nin dial ko jona dial ka pes dial anything menang na ko na pot ko na yet ladaba ko why because ka terrorists. Anachiro ke pit Allah ken bare bukan dore admit bana take peace ne je go nam nang na kon ko dolbar chal chuden ba ga yen so kon kan take peace tong roda Allah bar anwa shela ku telmi de why de kon algol kon pit anga to ko che kon to ko ton na kan ne kon ba chalat fan kane dia le anaka bar ka chul kan go alat ke perol ko ba ka chul go yung de perol me very serious ko me da la ne ke na ke no ko ba ok banang bom ne ne ka bar kine gor kan go ba nang hi kan chul de biken ga chul ko ke duration me gin perol bin ai bilet ko ne be ber be pu ko chul no re te chanak ko bin pu ko ben ga gambel chi pis de ben di al kan admit ko ko duer kian. They have to admit the fact that they are the creator of all those kind of insecurity across the state. Rundia. So chilo te long yene di al tonde guitone bana te ban le jegrun da show baga ko ko chawer alo chilo te ko sha ben di al yene ton so ban le je chang do dien maybe tomorrow ke Monday chilo te ko sha ben week. So thank you ko chi share. So I know ni want to let ke dong pa ke rumo ani ban je chang do dien and guy bol kan news network ani good night.
might be good emotion. Gone away. Jumbo your might be good emotion. Gone away. 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 Uganda, my way now. You go alone, I walk over the Bible, where do I sign? You go alone, I walk over the Bible, where do I sign? We
Captain Galwa Lamina you Dwaymo Captain Galwamo Lam Yukurin Dwaymo The job your might be put the motion Gano Peter, the your might be put the motion Gano Welcome to Bandia, Paralunda. When Ya Maria, when Ya Maria, when Mama. Salam alaikum yenyar bantiyo dia mere yendia man mayom salam alaikum jabal dia mere yendia man salam alaikum yenyar bantiyo dia mere yendia man mayom salam Doran Shaga Oya Maria Wanerma Oya Maria Waner Baba Oya Maria Waner Baba Oya Maria Waner Mama Oya Maria Waner Mama Oya Maria Special force be the winner in the war. Monday Gambela, don't need a day quite a win. Don't need a day young no. How long need a day quite a win? Gambela, don't need a long year. Ramadi young no. How long need a day quite a win? Gambela, don't need a long year. Monday Gambela, don't need a day quite a win. Don't need a day young no. How long need a day quite a win? Gambela, don't need a long year.
ramade yang nung kolung nei ramade kwai go gwer ka gambela dong nei long je right kana kurti ne ka jakan nam ge bum mebe ga kur tele ramde romata mebe ga right tele ramde le ba kwat lang ma ci turu far ka wangta awol oy dun pa ya ngel bum ge me shede me dola men seng dang ba tiok wut wun mu bum ci le ma da melade tata captain war shikane jaka bum kur medunda dunda den na kane chon kane go ni wang rul kur kong ne no ko ka de dul chine dolla changa mi chine gul ngeni te kane kal mu tu de ko de ne dul bu gur shendam gar chine rutin war kan cheng der chine go far telamanan mi chine look mai da waga chakan to mai da cheleng Gambela special call is a winner in the war like superstar konde Gambela dung ne ramde kwai ko wer dung ne ramde yang nu kolung ne ramde kwai ko wer ka Gambela dung ne ye lung je ramde yang nu kolung ne ramde kwai ko wer ka Gambela dung ne ye lung je konde Gambela dung ne ramde kwai ko wer dung ne ramde yang nu kolung ne ramde kwai ko wer ka Gambela dung ne ye lung je ramde yang nu kolung ne ramde kwai ko wer ka Gambela dung ne ye lung je kurne ya ku chiku ko kono kana doi bien to brene han kur Gambela special ko to pintiang sit ke luru kam shul mudi sai man kur na ko bom to ko kon do kon ke sha ramu gur kon brain belek majin ko chiku ke na da je chiku yang mudor kor bum de ne ko lo fegedi ba yek diam no ko kur mu tak shit ke min le ke jeno ko ne la jolgi hardwa the battlefield champion game during the war merinda gut kor mu bum ushano kwai kor latin nyam gut kor mu bum special code log ne de chiku show konde Gambela dung ne ramde kwai ko wer dung ne ramde yang nu kolung ne ramde kwai ko wer ka Gambela dung ne ye lung je ramde yang nu kolung ne ramde kwai ko wer ka Gambela dung ne ye lung je konde Gambela dung ne ramde kwai ko wer dung ne ramde yang nu kolung ne ramde kwai ko wer ka Gambela dung ne ye lung je ramde yang nu kolung ne ramde kwai ko wer ka Gambela dung ne ye lung je Wejanga, wejaran, weja mai kendo, belga wejdong, kang dem bil, kabong, temenyan kon, hino, general wang kir, gruat chang kabong, temenyan kon, charan bang, lade jaka weja jaka wang, kwedlul, yena woga bel, kabong, temenyan kon, anges kebril, baga kebril, komodo nyate kebril, kurka, karena medwal, tenderam mede medwal dan Gambela region, bane jagang kadau, Pablos, karena medwal, Konya kar tele ramde mudware dan teloi gaji brain awya konde Gambela dung ne ramde kwai ko wer dung ne ramde yang nu kolung ne ramde kwai ko wer ka Gambela dung ne ye lung je ramde yang nu kolung ne ramde kwai ko wer ka Gambela dung ne ye lung je konde Gambela dung ne ramde kwai ko wer dung ne ramde yang nu kolung ne ramde kwai ko wer ka Gambela dung ne ye lung je ramde yang nu kolung ne ramde kwai ko wer ka Gambela dung ne ye lung je get straight to the world blue Simon my name like superstar